Söz soru beriş için Бекешев Достан Далбаевич'te. Камчебек Кадыршаевич, у меня вот такой вопрос. Мы могли отказаться от участия, от направления миротворческих сил? Ну, конечно, в любом случае есть такое право, имеется у каждого государства, но мы являемся участниками договора о коллективной безопасности, и данные договора были ратифицированы нашими законодательными органами, и мы подписаны в эти договора. Поэтому я считаю, что отказаться от таких ситуаций, тем более тогда, когда наш сосед просит помощи, мы не можем. Просто почему такой вопрос задается? У них вооруженные силы порядка 80 тысяч. Если учитывать Национальную гвардию, другие вооруженные формирования, более 100 тысяч, ну, соседи могли, наверное, сами справиться с этой внутриполитической проблемой. Так знаете ли, мы сейчас не будем, не возьмем судиться, то есть судить то, что там у них было. Смогли бы или там, не смогли, есть. да, я понял. То, что произошло, значит произошло. Теперь наша задача оказать содействие, помощь соседнему государству в рамках содействия договора о коллективной безопасности. Вот и все. А других причин, что было и как что другое, я думаю, они сами разберутся. А какие конкретно государственные объекты будут охранять? Вот как раз когда мы примем решение, вот мы сейчас будем согласовывать с нашими партнерами, и они нам выделят, какой государственный объект мы будем охранять. Пока нам этого неизвестно. Пока конкретной дислокации не дано. Конечно. Да, потому что, ну, нежелательно было бы, если бы охраняли условно, я просто говорю, там, резиденцию президента, да, там же могут быть провокации разные, и не дай бог там прольется кровь, либо казахская, либо кыргызская, это на всю историю наших взаимоотношений останется. Такое трудное время для нашего соседа, мы не будем искать легкие пути ухода от ответственности, поэтому что нам выделит, того и будем охранять. А выбирать нам не стоит. Мы не могли бы направить военную медицинскую какую-то помощь, не в виде вот именно вооруженных частей? Военно-медицинская помощь и другие гуманитарные помощи тоже рассматриваются Кабинетом министров. Я думаю, в скором времени эту помощь также будем оказывать. Это уже по части межгосударственных направлений. И вот 150 человек, вы сказали, уже известно, из каких воинских частей будут направляться? Да, имеется. Уже ездили. То есть вы уже сформировали, да, кого Да. будете конкретно направлять Да. туда? А финансовые средства, как они будут обеспечиваться там? Все расходы, связанные с отправкой и финансовых ресурсов, будут решаться в рамках ОДКБ. То есть из нашего бюджета не предусмотрено. Ну вот было бы хорошо, если бы кто-то гарантировал бы, что никаких вот таких провокаций не произойдет по пути, да, потому что не хотелось бы иметь в истории наших взаимоотношений вот такое пятно, если кто-то будет нападать на наших солдатах, нашим солдатам придется все-таки... Ну, уважаемый Достан Далбаевич, никто гарантировать такое время не может никому. Это уже ясно. Это раз. Вот такой риск есть. Во-вторых, наоборот, тогда, когда наш сосед просит нас помощи, и отказать нам, это как раз это будет неправильным поступком с нашей стороны. Поэтому мы должны, посильную помощь должны оказать. Естественно, в рамках ОДКБ. Я бы вообще, безусловно, согласился, если бы извне было бы нападение. Просто вот ситуация такая, да, сразу всплывает. Представляете, если бы в октябре 2020 года Сооронбай Джеймбеков попросил бы ОДКБ вмешаться в наш политический процесс. Там всех бы своих противников назвал бы террористами. И вот такой же риск мог же быть тоже, к сожалению. Конечно, все это зависит от политической ситуации. Да. Все, спасибо. Üçüncü mikrofon. Рахмат.
Манас округунан 20 номер. Дастан Жумабеков. Улан Бердибаевич, тактоо иретинделер да регламенттин негиздеринде суроом бар эле сизге. Анткени сизди азыр бүткүл жогорку кеңештин комитеттин төрагасы кылып шайлабадыкпы? Биз ушул алынган чечимдерибиз болот да. Сиз алып барып атабыз, ошо чечимдер регламентибизге жана башка мыйзамдарга каршы келбейби? Ошону тактоо иретинде сиз айтып койсоңуз. Бул жерде ар бир чечим биздин аппараттын юридикалык бөлүмү иштеп чыкты. Эч кандай каршы келбейт. Ошо тактоо иретине каршы келбейт чечимдерибиз. Каршы келбейт чечимдер. Анткени баарын тактоо иретинде болуш керек. Анткени ар кандай да сөздөр болуп атат азыр. Соттошобуз дегендерде. Каршы Ошо келбейт. тактоо иретинде. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Сабиров Рашан Азатовичтен. Урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу Камчыбек Кыдыршевич. Бул жерде бул нерседе интернет булактарында абдан көп маалыматтар болуп жатат да бүгүнкү күндө. Ошондуктан бул жерде конкретно кимдер экени аныкталды, бул вооруженный нападение кылып аткандар бүгүнкү күндө. Бир жагында бандиттер деп айтылып атат, бир жагында террористтер деп айтылып атат, бир жагында жөнөкөй оппозицияга мындай бир кланга каршы чыккан топ деп айтылып атат. Бул боюнча биздин спецслужбанын маалыматы кандай? Өзүңүздөр, урматтуу Рашидбек Азатович, өзүңүздөр жакшы билесиздер, биз башка мамлекеттин ички саясатына кийлигише албайбыз. Алар кимдер экенин, кандай нападение кылгандарын, какие нарушили правонарушения или преступления, это будет определять то государство, где они совершены. То есть мы туда вмешиваться не будем. Это не наше дело. Наше дело оказать содействие, помощь, когда они просят. Вот и все. Других мер мы предпринимать не будем. То есть это как бы законом запрещено. Так, конечно, у нас есть какие-то определенные свои оперативные как бы информации, которые только являются оперативными, и мы будем использовать это для своей работы. Все. Других официальных моментов здесь не может быть. Бул жерде мына бүгүнкү күндөгү сунуш боюнча бизден 150 аскер тобу барып жатат. Ошол эле мезгилде мына техника да барып жатат. Ал жакта мындай со стороны народа Казакстана мындай провокация болуп кетпейби деген, эки элдин ортосунда мындай провокация болуп кетпейби деген маселе турат да бул жердечи. Ошол боюнча да айтып койсоңуз. Ситуация оңой эмес, ситуация оор. Каким-то образом здесь кайсыл бир деңгээлде мындай риск болуп атышы мүмкүн. Аны эч ким бирөөгө бирөө гарантия бере албайт. Аны ачык айтыш керек. Например, барганда эч кандай нападение болбойт. Баары жакшы болуп, баары сонун болот деп айтыш өтө кыйын. Муну коомчулугубуз да таза билиш керек да. Бирок биздин оюбуз бир гана маселе, коңшу мамлекетибизде өтө оор кырдаал түзүлүп атканда, бизден жардам сурап атканда, жардам берейли деген гана максатта, жардам берейли деген максатта. Мына өзүңүздөр көрүп атасыңар, биз границаларда жапкан жокпуз. Керек болсо границада ошо Казакстандан экстренный келип аткан адамдарга ПЦР тести дагы отмен кылдык. Но бүгүндөн баштап кайрадан ошол жерге биз палаткаларды коюп, Минздрав менен сүйлөшүп, баягы жанагы оперативный ПЦР тести чыгара тургандарды апарып койдук. Но тем не менее, эгерде мурда бизде посттордон именно казак граждандары 50-60 адам күнүнө өтүп аткан болсо, азыр 2000ге жакын өтүп атат. Эч кимге эч кандай препятствие кылган жокпуз. Биз казак эли менен боордош элбиз, колдон келген жардамыбызды көрсөтүшүбүз керек, границаларыбызды жаппашыбыз керек. Керек болсо, жакында гуманитардык жардам да жөнөтөбүз. Биз азыр ошол азыркы жөнөтүп аткан аскерлерибиз боордош казак элибизге же митингчилерге же ошол жерде чыккан баягы элге каршы жөнөтүп аткан жерибиз жок. Ошол элдерге жардам берейли, мамлекетине жардам берейли деген гана жылуу максатта жөнөтүп атабыз. Мен бир эле мисалды айтып коеюн, мына кечетен баштап биздин казактар менен болгон границанын 7 өткөрүү пунктубуз бар. Ошонун 2-өө уже бүгүн эртең менен жабылды. 2-өө бүгүн эртең менен односторонний порядка алар өздөрү жапты.
Ошондуктан ситуация ар түрдүү жака мындай өсүп кетиши да мүмкүн. Рахмат. Дагы бир маселе, бул жерде кылымдарды карыткан кыргыз эли менен кылымдарын карыткан казак эли бир тууган элбиз. Ошондуктан биз албетте мындай кыйынчылык убакта мурдагы болгон ситуацияларга азыр эсептешип отурбастан, азыр незамедлительно мен ойлойм ушундай жардам беришибиз керек. Бул бир. Экинчиси, ошол эле мезгилде көпчүлүк жана продукт питания, мындайчасын айтканда күйүүчү май бардыгы транзит Казакстандан бизге өтүп келет. Бул маселелер боюнча дагы карап коюшубуз керек. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө бул сунуштардын баардыгын карап чыгып туруп, парламент кандай чечим кабыл алган болсо, мен ошого даярмын. Рахмат. Өзүмдүн позициямды айтып коюга туура көрдүм. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Сулайманов Алтынбек Турдубаевичте. Рахмат. Саламатсыздарбы? Урматтуу коллегалар, урматтуу чакырылгандар. Менде мындай суроо бар да, Камчай Кыдыршаевич, сизде маалымат болсо керек. Бизде ушундай 3 жолку революция дейбиз, төңкөрүш дейбизби, толкундоо дейбиз, 3 жол болду. Ошол 3 жолку болгон президенттер ошол мезгилдеги ушундай кайрылышканбы ОДКБга? Кайрылышкан эмес, 2010 жылы гана Оштогу болгон коогалаңда убактылуу өкмөт кайрылган деген бир маалымат бар. Ачык айтканда ал маалымат эле такталган жок. Ал эми 2005-2020 жылкы баягы элибиздин каалоосу менен болгон маселелерде эч ким эче кайрылган эмес. Биз өзүбүз эле кыргыздар, кыргыз коомчулугу өзүбүз эле жакшынакай кылып бир күн ашып кетсе 2 күн ичинде маселелерди баарын чечип алганбыз. Биз дагы бүгүн парламент, мына сиздер отурган кечеги революциянын түшүмүбүздө, эгерде кайрылган болсо, ошо маалда террорист деп объявить эткен болсо, биз дагы ошондой абалга кабылып калышыбыз мүмкүн эле да. Баары мүмкүн болчу. Бул жерде биз азыр келишимдерди аткарышыбыз керекпиз, милдеттүүбүз. Ошол уюмдун мүчөсүбүз. Бирок бул жерде биз өзгөчөбүз да, калган 5 ошол коллегаларыбыздан, башка өлкөлөрдөн. Бизде 3 жол ушундай Казакстанда болуп аткан башыбыздан кечиргенбиз. Аны биз билишибиз керек. Алардан сыртка, аларда мындай революция болгон эмес. Эл толкундоолору мынчалык болгон эмес Казакстандагыдай, бүгүнкүдөй. Бул бир. Экинчиден, аларга караганда, калган 5 өлкөгө караганда биз жакынбыз. Бир тууганбыз. Эки эл бир тууган. Бийлик, аларкы бүгүнкү бийлик эртеге алмашып кетсе кандай болот? Эч кандай болбойт. Кандай болгон чакта дагы биз өзүңүз айткандай эл аралык келишимдерди аткаруунун негизинде гана аракет кылып атабыз. Эгерде бүгүн бийлик Казакстанда алмашабы, алмашпайбы, аны эл өзү чечет деңизчи. Бирок биз казактар менен гана договор менен между государственный отношения эмес бул жерде. Международный жанагы соглашение негизинде в рамках ОДКБ. То есть 5-6 мамлекеттин кол койгон договордун негизинде барып атабыз да. Ошон үчүн бул жерде кайсы бир мамлекеттин бийлиги азыр эми в частности Казакстан боюнча эч кандай таасирин тийгизбейт. Мен кайра кайталайм. Биз милдеттүүбүз колдоп бергенге, мен дагы каршы бергенге бере албашым мүмкүн, азыр колдойм. Ошол эле мезгилде бул жерде террорист деген түшүнүктү алар далилдеп кайрылыш керек эле да ОДКБга. Алар далилдеп бердиби? Сиздерден бир суроо болдубу? Террорист болсо кайсыл уюм? Ошончо жалпы Казакстан көтөрүлгөн элдин баары террористпи деген суроо коюлуш керек да ОДКБнын ичинде. Аны эми бийлик өкүлдөрү негиздеп бериш керек да. чечиш керек. Ошол Казакстан бийлик өкүлдөрү. Кимдерди айтышты алар башка жөнүндө. Бирок биз эсептебейбиз. Жалпы казак эли террористтер деп эч качан эсептеген эмеспиз жана эсептебейбиз. Боордош казак элибиз биз менен эле бирге кыргыз менен кылымдардан бери жана чачырап келаткан эл. Бирок ошолордун арасында
жанагы деструктивный силы чыгып, кайсыл бир террористтик аракеттерди кылгандыгы бул анык. Ошондуктан бир нече ондогон мамлекеттик мекемелер күйүп өрттөлдү. Мына азыр маалымат келип атат, бир нече ондогон укук коргоо органдарынын адамдары каза болду. То есть булардын бардыгы относится к террористическим действиям. Но это сделали только определенные люди, определенные группы, которые совершили. Я очень надеюсь, что власти в Казахстане способны определить, кто они были, какие люди были и как их наказать в соответствии с законодательством Казахстана. Болду? Рахмат. Кийинки сөз Айдарбеков Чыңгыз Азаматовичте. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, өкмөттүн мүчөлөрү. Бүгүн каралып жаткан маселе өтө сезимтал. Кабыл алына